Slava ti, Tatko nebesen, Hvala što se sobrahne u Tvoje ime, u imето na Tvoj Sin Isus Hristos. Poti nema drugo ime i nema zašto drugo da se sobirаме, to je единственото нещо, защо трябва да се радуваме, да живееме. Денеска со нас е апостол Лоренс Новосел от Хрватска, кој го шири Христовата чиста вистина. Држи семинари од Хрватска, сега веќе на територијата на поранешна Југославија, доаѓаат луѓе од Австрија, од цел свет, го слушаат во Австралија. И тој зборува за тоа што ние треба да го знаеме и да го научиме, како од синови човечки да станеме синови Божји, и ја зборува чистата вистина за Исусовото учење. Во Македонија е дојден на 12-дневен семинар, 12 дана, на тема Словото убива, а Духото животворува. Епа, брате Лоренсе, повелете, кажете за нашите гледачи што се случува. Pa evo, ljudi već znaju Tihomira u Makedoniji, ovi koji prate njegove emisije. Znaju da je on istinski tražitelj, da gori za Isusa, da moli stalno, zaziva Duha Svetoga, da želi dobro narodu, vidi se u njegovim riječima i nastupu, da on jest istinsko dijete Božje i da stoji na riječi, da ponire u njezine dubine. I meni se čini, dok sam razmišljao, osluškivao ovom sastanku ili ovom snimanju, meni se činilo da bi odraz onog što ja nosim, ne samo narodu Makedonije, nego sve skupa ljudima ove zemlje, jer čista istina je za sve. To je izljev očinske ljubavi prema nama u ovoj tamnoj dolini sjenki smrti, nama koji ne vidimo puta i u opasnosti smo propast. Svjetlo koje jasno pokazuje kako trebamo živjeti da se vratimo kod njegova istinska djeca, o čemu svi govore, više manje ljudi spominju to i na usnama su te riječi, ali u stvarnosti, u zbilji vidi se po životima ljudi vjernika da oni to doista ne razumiju. Tako da se meni čini da je najbolji odraz onog što ja imam ili što govorim baš to što si ti tu, što si ti htio da mi snimimo tu emisiju, što je tvoj život promijenjen i zahvaćen. I ja mislim da bi to bilo najbolje čuti. Znači, ja tebe pitam, zbog čega si ti tu? Zbog čega si ti tu sad ispred mene? Zašto si ti prihvatio čistu istinu, koja na jedan otvoren, direktan način pokazuje da su temeljne crkvene doktrine neistinite, unatoč najbolje volje ljudi. Znači, ja ne bih htio njekat dobru volju u ljudi koji traže, ali unatoč tome njima izostaje svjesnost o tome da je veliki dio onog što vjeruju neistinito. E sad, ti si bio tamo, prihvaćao si jedan dio svog života, sve te doktrine, očito ti nešto u duši nije dalo mira, to je djelovanje duha, čim te poziva na više, jer oni koji nisu dotaknuti od duha, oni ne traže više. I to što si ti tražio više kao odgovor na kretnju duha te dovelo do tu, do mene, i ti si prepoznao istinu na ovom svjetlu i na tom svjetlu si vidio da ono što si prije vjerovao nije istinito ili djelomično neistinito i sad si napravio taj iskorak na više i iz te perspektive možeš vidjeti koliko je situacija teška. Znači, moje pitanje je
tebi kojega ljudi poznaju, jer mene ne znaju, mogu ja biti bilo tko, ali tebe znaju i koliko sam razumio, poznaci u crkvama, uvijek si htio ljudima dati najbolje i uzvisivao si Isusovo ime i nastojiš oko zajedništva i nastojiš da se narod prosvijetli, da izađe na pravi put, to se čini se ne može zanijekat. Mene zanima što se tebi dogodilo da si ti tu. Jer neka promjena se morala dogoditi, jer razlika je jasno se vidi razlika. Znači, ovo svjetlo koje ja stavljam na svječnjak, ono razotkriva da su temeljne crkvene doktrine, a pri tome ne mislim na nijednu pojedinu crkvu, nego sve kršćanske crkve, da su njihove temeljne doktrine neistinite, počevši od prve, a to je samo Sveto pismo, kod protestanata, pa onda doktrine o trojstvu osoba, pa onda do zadnje, a to je vječno prokletstvo. I ja uvijek objašnjavam, ako su prva i posljednja neistinite, a isti su ljude tumačili, onda i sve između neistinite. Mene zanima što se tebi dogodilo, jer to je odraz ovoga u živom čovjeku iz naroda, iz Makedonije, koji je doživio tu promjenu u sebi i očito stoji sad čvrsto iza nje, jer u knjizi koju si napisao si citirao, pozivao si se na čistu istinu. Kažeš da stalno slušaš, da te to iznimno dojmilo i da te nadahnjuje i da kad duh tebi govori da dobijaš iste poruke i da to isti duh. Evo, mene zanima pred narodom koji tebe poznaje, što se tebi dogodilo? Zašto čista istina? Pa, na početak od razmislila kako je možno Svetото pismo, ono što je utvrdeno i prihvateno, reći si, od site hristijanski zajednici, iako ima razliki во некои преводи, дури делови од стиховите фалат недостасуваат, како е можно едно исто слово луѓето да го читаат на поинаков начин и да не се љубат меѓу себе. Тоа беше нешто што постојано ме тераше да размислувам. Сигурно Сатана да ставил прсти во ова. Каде е доаѓа проблемот на неразбирањето? Бидејќи Исус добро вели, ќе ве познаат дека сте мои ученици ако се љубите меѓу себе. А љубовта меѓу христијанските заедници, поделените, православни, католици, протестанти, адвентисти и други, кои мислат дека се христијани, е во нивната поделба и држање за собственото сваќање на Светото писмо. Значи, кога прв пат дојдов да ги слушам чистата вистина, нели, преку една наша пријателка Миријана, првиот момент ми беше отпор дека ова е некоја фантазмагорија, но е многу битно луѓето да знаат кои сме и каде одиме. Мислам дека тоа воопшто не се зборува во црквите, бидејќи ги посетив скоро сите црковни заедници, деноминации во Скопје, во Македонија, со некои други пријатели, кај некој одам и се молам, кажувам стихови. И тие се ќаваат присуство на Духот. Апостол Павле вели, не дојдов да ви зборувам со убави зборови, туку во сила. Значи, како што Исус... Da se vaša vjera ne temelji na mudrosti ljudskoj, nego na sili Božjoj. Hvala ti, Isus. И потоа, ако ќе почнете да ги слушате овие семинари и предавања, слава му на Исуса Христа, се ќавате внатре дека има сила. Значи, зборувам за гледачите. На вистина има сила која ве допира. На почетокот не можете да ги слушате во едно парче, ве заспиваат. Значи, не можете да го примете сила тоа, но Духот е тој што прима. Значи, ние можеме да размислуваме како телесни или како духовни. Нели има еден стих апостол Павле, кога се уште меѓу вас има кавги, препирки и неслога, се уште сте телесни. И на духовно ниво, значи кога ќе го прашате срцето, се во ова што го најдов во семинарите, длабоко внатре во себе го имам, го знам. Од има еден стих во Светото писмо кој вели, тие што не го знаат законот, како ќе нивниот закон е запишан во срцата. Значи во секого од нас длабоко пишува. Знаеме ние, ако имаме потреба, ако се пробуди чувството на љубов, дека гори имаме татко, тоа е многу важна работа, што е разлика од Бог. Значи, најголемо влијание изврши семинарот Отче наш, не знам дали се викаше, каде што ја објаснуваш она, можеме на ти, нели, како Господовата молитва, Отче наш, и застануваш тука, точно на тоа, и мислам кога застанав на таа точка, дека уште подлабоко се промени нешто и го сетив тоа припад дека гори имам татко, кој никогаш нема да те остави. Има еден стих, татко ти и мајка ти земни те оставија, но Господ, Отецот нема да те остави.
дека ние сме чеда Божи, односно сега сме синови Божи, бидејќи сме паднати, која видов целата слика, нели, во предавањата, што сме ние, каде одиме, што не е јасно од црквите, и тие се занимаваат со некои обредни доктрини кои не водат никаде. Јас ги доживувам како деноминации кои влегле во една улица, слепа улица, и не одат кон Исус. Може би ќе им делува несоодветно, но јас не се грижам дали некој мене ќе ме осудува, како што вели апостол Павле, јас ќе одговарам пред мојот Отец. И не е важно дали тие ќе ме осудат или не, тие длабоко во себе го знаат. Бидејќи сум ги посетил и тие се ќаваат кога духот ќе слезе, кога се проповеда словото или се држи семинар, вие се ќавате присуство и тогаш луѓето се исцелуваат, како што е случај со на твоите семинари. Еве веќе се случуваат исцелувања, значи без никаква молитва, само го слушаат предавањето, подучувањето, како што Исус правеше, и тие доживуваат, како да кажеме, повторна средба, може би, со тоа што се, кому му припаѓаат и да го направат својот избор. Luka 5.17, King James. Dok je Isus naučavao, bila je prisutna sila Gospodnja da iscijeljuje. Tako da ako je riječ živa, a trebala bi biti živa riječ onoga koji zastupa Isusa Krista, govori u njegovo ime, Isus bi trebao biti djelatan u njemu i po njemu, kao onda u tijelu iz Nazareta, jer Isusov duh je isti. Hebrejima 13.8. I onda bi riječ trebala biti takva da prodire, da rasvjetljuje, da oslobađa, da iscijeljuje, da blagoslivlja, da su ljudi tu više otvoreni. Jer ja mogu pratiti sad već sa dovoljno iskustva na terenu. Kad su ljudi više otvoreni, zato ja naglašavam naš odnos, koliko je bitno da ljudi spoznaju da li je to odozgo i da li sam ja u poslanju. I kad ljudi nemaju otpora, sila ih tako dotiče da oni odmah padaju. Jer ta sila koja ide, ti nju moraš osjetiti. Ona znači dolazi na način da ti ispunjava dušu, daje ti svjetla i tijelo bude svladano. Tako da ovisi o prijemu ljudi i to učimo recimo ovdje na seminaru. Da riječ mora biti živa u ustima onoga koji govori, ali mora biti živa i u srcu onoga koji sluša. Jer može najjači sluga biti prisutan, kao i u doba Isusa. I može govoriti najživlju riječ, jer Isus je rekao, riječi koje vam govorim su duh i život, Ivan 6.63. Ali ako ti srce nije pravo pred njime, kao Judina, neće ti Isusova ljubav ući u srce, nego đavao. I stoga nije samo onaj koji govori, nego onaj koji sluša. Ja to vidim na seminarima. Ja govorim, ovaj se iscijeli, ovaj se krsti u duhu, ovaj padne na pod, ovaj se oslobodi, ovaj stoji onako sa kamenim licem ko da nas provodu. A ja isti, ja ne volim više ni njega ni njega. Ali doista, ono što crkve čini se ne znaju, da riječ mora doći prva, da ne može doći naučeno znanje, da ne može doći forma. Mora biti živa božanska riječ po duhu koji djeluje u onome koji zastupa Isusa Krista. I onda je to ista riječ. I ta riječ je živa i djelotvorna i ona prodire, ona razotkriva po Hebrejima 4.12, ona budi u život i hrani dušu po Mateju 4.4. I doista je to što kaže u 1. Korinčanima 4.20, da kraljestvo Božje nije samo u riječi, nego sila mora biti prisutna. Jer riječ je Bog i u njoj je božanska sila i ona mora ostvariti učinak. Ali ljudi se, čini se, koncentriraju se na tu silu, na učinke zbog svojih potreba. I onda oni toliko ni ne slušaju riječ. I toliko ni ne razumiju da riječ ukazuje put ili stazu kojom trebaju hodati ili način života kojeg trebaju živjeti da postignu cilj. I ne znaju koji je cilj. Ne znaju zašto je Pavle hitak cilju i ostavio sve obredno. Sve od očeva je ostavio. Samo da pristigne do cilja, do nagrade višnjeg poziva u Isusu Kristu. Zašto je Pavle hitak cilju? Nije se osvrta lijevo desno. To su Filipljani 3, prvih 14 stihova. Nego je prezao onim što je ispred njega. Sve smatrao gubitkom i smećem, jer cilj ga je osvojio. Ljudi ne znaju da je cilj veličanstven, da je dijete Božje postojanje jednako Bogu. Da je to Bog malim slovom. Da to 82. psalam 6. stih. Da to postojanje dijeli božansku prirodu. Po 2. Petrovo 1.4. Da ono baštenik Božji, cijele baštine Božje kao Isus. Po Rimljanima 8.17. I da mi moramo učiniti nešto da to postignemo. I da nam je Isus pokazao put svojim primjerom i objasnio ga kroz svoje upute. I stoga čista istina nije neka nova doktrina.
nego je to jasno svjetlo o onome što je najvažnije u našem zemaljskom životu, a to je kako živjeti za postići istinski život u vječnosti, božanski život. Kako doista slijediti Isusa Krista na zemaljskoj stazi, kako biti pristaša puta, ne pripadnik crkve. Jer kršćani su pristaše puta koji slijede Isusa do kraja. Dijela 2 pristaše puta, Ivan 14.6, do Oca. Ja sam put, istina i život. Prema tome, mora se vidjeti u čovjekovom životu, ako je na svjetlo i ima istinitu doktrinu, da on postaje sve više poput Isusa. I to ti ne može dati obred, to ti ne može dati ceremonija, to ti ne može dati naučeno znanje, to ti ne može dati forma. Jedino po duhu, jedino kroz aktivnost u skladu sa Kristovom naukom i primjerom, ti imaš ostvariti promjenu zbog koje živiš na zemlji. I to ljudi ne žele čuti, oni bježe od svjetla jer su im djela zla. Jer svjetlo traži potpunu promjenu i umiranje za sebe. On traži život za život. Život za život. Matej 10.39 i Matej 16.25. Ne možeš zadržati stari život samoljublja, svjetoljublja, sebičnosti, oholosti i primiti istinski božanski život koji je tome protivan. I stoga ovaj nauk jasno pokazuje, to je nauk odozgo, koji jest bio u Isusovim ustima dok je bio na zemlji i u njegovim učenicima dok su bili u duhu, ali vremenom se izgubilo. Kad je zbog žudnje za vlašću i materijalnosti došlo do toga da ljudi više nisu mogli slušati zdrav nauk, nego su tražili učitelje koji im golicaju uši da udovoljavaju njihovim strastima. Hvala tebi, Isuse. Drugom Timoteju 4. poglavlje stih 3 i 4. Ovo je zdrav nauk o tome da moramo živjeti ljubav, da bi se vratili Otcu koji je ljubav, da je ta ljubav nesebična, žrtvena, da ju je Isus pokazao, da je on rekao da je crkva njegova, njegovi učenici poznata po tome, kao što si ti rekao, Ivanu 13.35, da je ta ljubav koja se žrtvovala na križu, istinska ljubav, objavljena, koju mi sad poznajemo i znamo put po 1. Ivanovoj 4.16, da samo kroz tu ljubav možemo ući u zajedništvo s Otcem. To je sve što ljudi današnjeg vremena, mislim na vjernike, ne žele čuti. Ja ih zovem kršćani iz dnevnog boravka. Jer Isus traži žrtvu, on traži odricanje, on traži smrt za vlastito ja, da bi mogli primiti istinski život. On traži da ga slijedimo na zemaljskoj stazi. To nije za fanatike, to je za sve. Taj put je za sve. On jedini vodi k Otcu. I ako ga ljudi ne slijede, oni propadaju nazad u smrt. I zato je situacija tako teška. I to je još jedan razlog zašto se on objavljuje, zbog vremena u kojem živimo, zbog kraja, baš zbog neljubavi. Jer ljubav se doista ohladila i bezakonje razmahalo. Ljudi imaju Isusa na usnama i članovi su crkava, ali doista nema žive, istinske, božanske ljubavi u srcima, jer bilo bi zajedništvo, bio bi oprost, bila bi poniznost, bila bi bratska ljubav. Toga nema, nažalost. Oni se sukobljavaju i nadmeću i prepiru i rade se iza leđa i situacija jest teška, tako da, eto, ali hvala tebi, Isuse. Ako je ovo od njega, onda je on iza toga. Ako je on iza ovoga, onda se ti sa njime boriš. A protiv njega nećeš uspjeti. A ako nije od njega, ja prvi kažem, neka se sruši. Pa tako i piše, šta je od Boga će ostane i da naprijed, što nije od Boga će propašće. Ako od lujeke propadne. Interesantna je čin kako se prilazi krstu Isusu. Mislim da to dosta nepoznata stvar, iako ljudi godinama do crkvi da posjetuvat zajednici, mislim neka ti go gledat Isus tamo, a znam nego tamo je Isus. Negdje go gledat ili stojat na nekoliko metri, na nekog 100 metri od njega i go gledat samo. Što znači da se primi Isus? Mislim neka to je suštinsko prašanje koje ne može da go razberate. Videjki, ako go primite vi Isus, vi odnaš počnuvate da živejete kako Njego. Odnosno, od dela na ljubavta. To što je suštinsko, što ovo, kako da kažem, Hristova misla, Hristov problesok, pod čistata istina go dava, dela na ljubavta što podrazbira. Da živeš kako Isus Hristos. Apostol Pavle, ne živeam jaz, Hristos žive vo mene. To je, ako go razberete istinski, što znači Isus da žive vo vas, toga živije nema da budete stari od čovjeka. Toga živije, živijete kako Hristos i bez da kažete jedan zbor,
Bez da izdiv da kažete, луѓето ќе забележат дека Христос е во вас. Значи, тоа се дела на љубовта и тоа што вели богоугодни жртви, на Господ жртви не му треба, дека телото наше да го дадеме како богоугодна жртва, да го предадеме на Исус и тоаш да се очистило нашето веќе злочи и нечисточе од сатанската природа. Ако може за тоа, брате Горан, смалце. Da. Ja mislim da se riječi kao crkva i kršćanin zloupotrebljavaju u današnjem svakodnevnom rječniku, s obzirom da je ostala riječ, ali da se smisao potpuno izgubio. I kršćanin bi trebao biti onaj koji u srcu nosi Isusa. To su Efežani 3:17 do 19. Znači, on je čuo istinitu poruku evanđelja i on je predao svoj život Isusu doslovno i dokazuje to predanje tako da ga slijedi na zemaljskoj stazi vršeći njegovu volju. Jer kad je on njega odabrao za gospodara, tu je prestala tvoja volja i tvoje odlučivanje. Od tad je Krist glava, on upravlja. Ti si tijelo koje slijedi ono što glava govori. A Krist govori samo jedno, to su Efežani 3:17, neka Krist prebije u vašim srcima po vjeri. To je po poruci. I onda, kad si primio po poruci Krista i zajedno s njime oslobođenje, rasterećenje od grijeha, oslobođenje od đavla i okova kojima si se vezao za njega i primiš snagu da možeš živjeti božansku ljubav po njegovom primjeru, na što si pozvan i ispuniti se do sve punine Božje ili se iščistiti od svega Bogu protivnog, od svih zločina i nečistoća, postati istinsko dijete Božje ili savršen poput tvog Oca nebeskog, što je konačni cilj. Prema tome, pod križem se traži potpuno predanje i okretanje naše volje od samovolje, služenja protivniku kroz neljubav, prema Ocu, podređivanja volje, i to je vraćanje u božanski red ljubavi, što se dokazuje sa životom nakon križa, po primjeru Isusa Krista ili u sljedbeništvu Isusa Krista. Prema tome, nemoguće je kršćanina odvojiti od sljedbeništva Isusa Krista ili po tome da li on doista slijedi u životu Isusa, živeći nesebičnu žrtvenu ljubav, vidi se da li on doista predao život Isusu ili se naziva kršćaninom, a u duši je dijete đavolje, to znači volja mu i dalje pripada protivniku, jer živi u oholosti i samoljublju. 1. Ivanova 3:10 razlučuje dijete Božje i dijete đavolje što se tiče kvalitete unutarnjeg života. Sama riječ gospodin je krivi prijevod. Ona se krivo prevodi sa grčkog teksta koji je Kyrios, što znači gospodar. I to je važna razlika, gospodar kao u Otkrovenju 17, 14, 19, 16, gdje kaže da je Krist gospodar gospodara. Jer gospodar implicira onoga koji odlučuje o onome što mu pripada. I ako mi svojevoljno, a slobodnu volju imamo, nismo njemu to dozvolili, to je dokaz našeg otpora prema Bogu i njegovoj volji i naše pripadnosti đavlu, i dok to nismo napravili, mi smo, što se unutarnjeg života tiče, djeca đavolja. Jer samo su dva gospodara, po Mateju 6:24. Znači, ako palo biće, ljudsko biće, nije svojevoljno pod križem priznalo Oca u Isusu kao ljubav, spoznalo sebe kao griješnika koji živi van ljubavi, donijelo odluku za ljubav u poniznosti, ono ne može istinski slijediti Isusa Krista zato što nema snage koja mu ne može biti nametnuta baš zbog otpora protiv ljubavi, i zato se ljudi ne mijenjaju. Ali čim ti doista njega priznaš i njemu se predaš i dozvoliš mu da te vodi, onda ti primaš od njega snagu, srce ti je otvoreno i ti možeš početi sebe mijenjati u ljubav, što je zadatak kojeg si dobio na zemlji. Stoga je predanje Isusu stvar od najveće važnosti i ona se ne može obaviti obredno ili teoretski. To mora biti istinska odluka srca. I ta istinska odluka srca se vidi u čovjekovom životu. Da li on i koliko doista živi Isusa. I ako on doista živi i nastoji živjeti Isusa, on mora biti sve savršeniji. Jer su sva sredstva milosti dostupna zbog žrtve na križu. Znači, ne može biti da kršćani, ako je kršćani, stoji na istom mjestu.
Ne može biti. Jer kršćani znači slijediti Isusa kroz život ljubavi koja te mijenja i postaješ sve više poput Isusa ili ti ga dijete Božje. U punini te riječi, znači slika Božja, istinsko dijete, kako kaže u Efežanima 4.30, do uzrasta Kristove punine. Znači mi krećemo kao male bebe, ali moramo uzrast kao svaka mala beba. Prema tome predanje Isusu izostaje kod ljudi. To se vidi u svim vjeroispovijestima. Jer nema pravog nauka o žrtvi, a jer nema znanja o velikoj slici. I onda ljudi misle da se radi samo o zemaljskim grijesima, zbog kojih je Adam kriv, pa onda riješe jednim potezom sebe, hvala ti Isuse, i sve što su učinili, a ono glavno ostaje, a to je otpor prema Bogu, i on se ne može dokinuti dok duša ne spozna taj otpor i ne preda se, a oni to većina nisu napravili. I zato nema promjene, zato nema djelovanja duha, zato nema istinske spoznaje. I zato ljudi unatoč tome što se okupljaju u zajednicama, što čitaju Sveto pismo, oni ne napreduju, nema pomaka u njihovom životu. Jer temeljna promjena, odluka se nije napravila. Pod križem ti odustaješ od sebe i predaješ se njemu u ruke sa zavjetom da ćeš vršiti njegovu volju. I ta odluka tek dobija snagu da to možeš i činiti. I kad ti dobiješ snagu, ti to činiš i mijenjaš se i sve si bolji i savršeni. Ja znam po svom primjeru, jer kad se okrenem nazad, ja vidim kad sam krenuo i gdje sam krenuo, kakav sam bio i koji je to napredak. Ja znam točno kako sam napredao i koji su bili koraci po putu. I iz ove pozicije i iz pozicije u kojoj sam bio, ja mogu sagledati ljude i znam da nisu napravili ono najvažnije, a to je predali sebe Isusu kao gospodaru. Da on upravlja njihovim životima kao Kyrios. Jer na grčkom Kyrios znači onaj kome netko ili nešto pripada. Vlasnik. Onaj koji nad nekim ili nečim odlučuje. I ako ti nisi stao pod križ, a ljudi nisu, ni ovi koji su na vrhu, ni ovi dolje. Jer da upravlja on ovima koji su na vrhu, oni bi znali upravljati ovi koji su dolje. Dok ti nisi stao pred Oca, koji je vidljiv u Isusu, i nisi rekao, ja te prihvaćam i priznajem kao svog Kiriosa, ja više nisam svoj nego tvoj, ja više ne želim imati svoju volju nego tvoju. Ti ne možeš živjeti po njegovoj volji jer je otpor u tebi, a on ti ne može na silu dati snagu jer bi slomio otpor. Tako da je tu temeljni problem kršćanstva, opet zbog neistinitih nauka, djelomičnih istina, krivo shvaćenih iz Svetog pisma. I onda ljudi kako nisu napravili to predanje, logično da ni ne mare za život ljubavi koji ih onda vodi k cilju i bave se s nebitnim stvarima i onda ovaj zastoj ili ova barska atmosfera, ne mislim barska kao bar gdje se pije, nego barska gdje su žabe i punoglavci, gdje je voda stajačica i čista. Istina s neba